take a report Misha Lad Wanamo. Dr. Igma Charken Lama call wa part Nikian Ki Bon Kin wa can registration can complete la registration a lot by the way registration ko be can part Niki Bonato big participate kajan Queen Gwyn man balat ko kin dangro jan dangro bakal de content ko kir plan ro ba Queen kwar bajalat chala do ne Kennedy T la bon dangro ti bon dan ti dak mi chatin la kuma SPL ayo kana bona danante Dr. Lama Call Tetin bonda shwala National Democratic Movement mishal NDM wa kan bona ti la bona SPL mayo pin dak mi char kana bon NDM pin Dr. Lama Call wa kan rodi register ka wa kan key political stakeholder ne te konte tan ka mal ka ronkin dangro wir wal badak pat wa kan ka gwarpin kan par ni kenan tamelo ka dwor man chalat gwaseme ya kamnike ninde tot ko de randa road registered alo mi gurje no bi participate ka kuin kwarman balat gurje no de randa road register mi keni par do keni register wajin chaji be nok ano alo tem right kontem cha kume spele mayo kene kume NDM cha ka mo ke 30 days karodian karipon mi chala de no ne chala do ka changa jandang diok ka jan pai to content la pai bakel wa padi na mo mu e kan road register no ki kan ni road register no bi la ramadan to participate no ka kuin kware wa bayu gagra ken ripon mi chala de no chikan jo mo chikan la de kan changa jandang diok ka pai bakel agenda deadline la June 30 2026 to content e kan ram any party mi karo de registers ki all political entities in content rewi ke South Sudan mi ken karo de register ka kuin kware wa cha gabilengi e kuma kirmi yadit agenda na chala da tem Canadian content la electoral board Canadian content lat ke kuin kware wi ke South Sudan kala da joje no ne cha ye kam nindi jandang diok an wala changa bangwan ka pai ba ke ron kin dangro jandang raw with the bakel alo yimi da chi don ken nindi choko jandang raw ete ke jandang raw de kel manyo dodi mu ate chi kuma SPL mayo kan kuma NDM kan pan ko ken mu kan cha ro de register ke report an la gwazo me kuma kirmi yadit wa cha be recognize gwiji di mishit kana ma a plan mutedi shari'a lai kama kuma kirmi yadit malado shi ne de ti mukan kan bonken kan go register she can be participate kan national election wal kan editi tinen yen gate gwasame Dr. Riek Machar kan Dr. Lama Call kan ete konti lucky political peace signatory me chata ke 2018 akan tan kamala akan ete konde te ka agreement ke kir minyo do din tama mi chala do kan cha ka will recognize ke mekan karodi register she can be participate ke inquiry care is joking Dr. Machar is the only person who malbino jenen yena man Dr. Lama Call point can tell me chak can register ko ngeje no na me trap ko kum kirmi yadit telenate mo te chamal cha tan te de yan ka de intimidate no by kep ko bom ko adu register mal mite te ngum ci na register ke ja mal teleje Dr. Machar jan Dr. Machar charte rete je so ram de rete je adu badien de mal de kullat ke jamo kama la jalat ka gwaz dana ci ne dia ci ben gwakel ba mal ba jalat batin kontla obstacle keten pin ko de mal de woni am go ba ka gwich Dr. Machar ngo dare lok adu badien dare party de dare jo register ke jamo enkir medan me kwanye wudi chalke sin par ko le ko ba gwada ko Machar be kan ana che plan here le kano de wuda mem chalsin par ko jen de road should register lango ala party leader ka kuma SPLM ayo but you can par call tan party can register ko party me tan mal ajen gwana tire tijiana do badien me de na ala ko je ko de register kala me dan la peace partner Dr. Machar kan Dr. Lama Call la PDM party leader jetke SSPM jetke PLP kan to koken ne ti kan karodi register
So many je calculate be. Mini calculate. Gweno queen kwar be we. Gweno na me be succeed ka kir mi hadi ta le de influence ka jema. Of course kon dial chana manana chala ke ci kon ci jien ci ore we da ka wara. Jena wa we ka wara point den kire ko we lani we je ke sia mane but we lani campaign dun queen kware. Chop de wa cha dur til karab medan cha mu ke karab. Yadar chala wa point street til ka light til ka karab. Wuje tumni jen wite le charti go but wa mi chebeno cha ngwana re le ka ala o re le ka chankel ka wal ajen town don't kir me yadi den we chal ka wara pone so right now ngai kon dia no me che we succeed in queen kware reason nan che buwe nyam ke je wode rame tan male dakama cha mete mal mu gor ken wo bele re wi ka South Sudan balanga bala Dr. Machar bi tanya ni nyo palakan werdi ala ti la region Riek Machar we che participate charge de kwan ko teni ngwan roje tam Riek Machar che de men participate so question one ne ngum dal ke kir ke Riek Machar na ngum dal ke kiro o kir jen dal ko run be fail ka kume changa dana wuji wich wuka ben ya le bika vote abiken kware ndana gurken abiken kwany bikir mi yadi bafe ngejo Riek Machar no akaje jemnen yen ko ni ngwan ko ga display joje ka retije ajen dom nen yen gentama kir you the queen kware ten latka queen kware la da campaign jakan kwadi ala vice president jaka win to goal we can campaign you Canada ko ba kula nok tam men tama kuma kirim yadi tin balat kare bom ko be bana be ka kok ka do ba danan de kula kwan ka ja ba diu to betu kon wala run bi anyo ko lo ire shika ngum ji kirim yadi de lat mo ko yen ko mi karamo mo e kwan ngane je kir kar wala ten ne ko ken be dir ngaje no rek jane rek jata telam de malar te me kwa kwanyane ba mo ga be de kulat ke che fail ke 20 years ke kwana ke 10 years ko to 2013 me korme to obe ne ka 2026 me tere mi rundang waljo ka rundang de te cheru ke jan kir no wal ke rundang baro more than 20 angomi chenno development chenno ngona ka jana ko na pressure no kwanya ha ya chonga ya kel wal telemenek so eno ba queen kwar ba je lat be defend ko mu cha da kama cha jalo Kecha all political leaders sincha yena kir mu cha galun and then mana were mala mana ko de mal de gelat but gwase me kir le de tactic mi chiro da blood ja right now right corner tema chikir chala do chess take a successor ram bu gware be kan ti janki right thing chiga analyze mana lat ke kir mi yadit wa ramadana be succeed and kir ramadana ba kwan mu tereng bu to gaje awa nyaade na adut self kir mi yadit adut right now jaram dan wi gen wangde kir te rara din mi geke an chang to gan walla chang to ga run te mi to kir adut de kwanyen chang na man te gan kwan wer kono ko ken dia kel kiten te geten ngode there are others worse than kir mi yadit gwenje no kir mi che jien e dong de mal de loben te le mi chale mal mi de loben te ne ko ken ti jen kana long ger nga geru de shal ka me kir tete pin an changa dana we kir we jien bala na kare nyo ko jen policy dana jel ka ja ka jen policy dana en yena teme ta goro de kuma spele mayo de kwere da participate ka kuin kware eke a krizin dana chicken gor ka je o te gan hore wiki ka panyo ne de cha ka no gon ken yikan da pass so baga bil use ramadan dal kan ge nga e Dr. Machar ko Dr. Machar te ne de no ka je ka goro je no jen da la kwer ban Riek Machar jene just which atik ke dimkasi akwa ngangu akwa nga kwere be dubdi al bugi chuwung run chable we ngui at jen tibule jenre kwara ko changa jodi don le we bnaw nyam ko je o mi cha kwar nyam ya kon wuch the democracy a cha constitution cha go cha kan run ko la na ruiga cha ya ti run mi chi run tuok bai ya woike
ka cha wonji lor bang ba woji e cha ji lo ne ku lo chi kan we nga ku long ke voting karwa mi chi kan yo ku bu nyong ngodu ko am no tel rigging but ne fairness tin ne transparency tin nyen duo badana ba ku kware balat ke so na me da la jena dana gode nyo konkel en ban nyo ji kan na report bete mal